Family citanyihire 10 cireketie kurwo ni beikaro kurumirira Muihuro Wa Maai iria-ini ria Naivasha guko biacara ngurani iria cirigiceirie iria riu onacio cigitharario ni muihuro uyu guko muingi wa itura ria Kihoto uraikaro nyitiriire marana ngudi amwe nao mari hakuhi gutungwo ni muihuro uyu amu mai maya makirie gukinya mwena wao. Tunaomba waweze kupewa compensation kwa njia fulani. Aidha wapewe shamba, serikali kubwa inajua mahali nafasi hiko, waweze kupata mapeni na hivyo. Na kuna wengine wengi ambao walikuwa ni tenants, wengine ambao walikuwa na occupy nyumba zile ambao zilikuwa huko, wameweza kuwa displaced kabisa. Nigukoretwo na gikundi kiria gikoretwo gigitabania uthimi wa kuria mai macio makinyite niguo kumenya uria aria magumirwo ni hathara ino magirihwo na oho niguo kumenya mutaratara uria ungihuthika niguo kurigiriria mogwati o mothe magiumana na muihuro uyu. Serikali naye kije kiangalia isaidia hao watu ambao wamekuwa displaced by the lake ili naye wapate mahali pa makao ya kukaa. Hiyo ndio kitu ambao tunaomba serikali yetu tutumikie na itusaidie kama wajamii wale ambao tunaishi Naivasha. Makiaria hede ya mucemanio mwena wa Naivasha, murugamiriri wa muingi mwena ucio Ambrose Gare niacakaete gutharara kwa mathomo ma arutwo kunona nginyagia thukuru nimwe wa iria citungitwo ni hathara ino. Costs ambazo zimekuja ili watu wapate nguvu ya kusonga mbele, haswa kuweza kupeleka watoto shule baada ya haya mambo COVID ya naisha. Ateti aria makoretwo magitabania uteti ihinda-ini riri ni moritio kuonania wirutiri wao hari guteithiriria family ici riri ciramabatara makiria. Handu-ini ha Kameme TV getwo Waithira Ubakihara.